بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. tugiye kurebera hamwe fiqhul ibtila. Kuri uyu munsi turaza kuganira turebera hamwe ibijyanye n'ibigeragezo. Ese kuki Allah subhanahu wa ta'ala tugerageza? Kuki duca mu bigeragezo ku isi? Ni gute umuyisilamu yakwitwara mu bigeragezo bitandukanye duhura nabyo? Umukire ageragezwa nk'umukire n'umukene akageragezwa nk'umukene. Ma min insanin, nta muntu n'umwe mu batuye isi uretse ko afite ibigeragezo abamo. Wabimenya ushobora no kutabimenya, ariko wowe ubwababizi. Ushobora kubona ugendera mu modoka nziza ukifuza nawe kugendera muri ya modoka, ariko bakubwira ngo ya modoka bayiguhe baguhe na nyiri iyo modoka ibibazo afite byose babiguhane. Ushobora kurangiza ubishobora kurangira wisubiye uvuze ati ya modoka nawe ngikeneye. Nkuko ushobora kubona inzu nziza cyane ukifuza yuko ya nzu nawe wakayihawe, ariko bagusaba ati reka tuguhe inzu tuguhe n'ibibazo uyituyemo afite, bishobora kurangira nawe ubwa utifuje ya nzu washakaga. Fiqhul ibtila. Iyo tuvuze kugeragezwa niki dusobanukirwa mu dini yacu y'Islam? Mbere na mbere uwo dukurikira twita yuko ari umwarimu wacu, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yahuye n'ibigeragezo bitandukanye no kurenza ngewe nawe, ngewe uri gutanga ikiganiro nawe uri gukurikira, kugezwa Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an amubwira ati ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله سبحانه وتعالى muri سورة الإسراء آية 174 aragira ati ولولا أن ثبتناك, iyo bitaza kuba ruko we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam twaguhaye gushikama, twaguteye inkunga mu bigeragezo, tugakwihangana tugushoboza kubyihanganira, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, haburaga gato cyane kugira ngo ubogamire babandi bashakaga kukuyobya, ngo haburaga gato kugira ngo wifatanye nabo. Ho gato nukuvuga ngo wari kwifatanya nabo ukababogamiraho gato mu byo baguhamagariraga. Mwenyezi Mungu akavuga ngo walaula an thabbatnaka, nuko gusa nukuvuga ngo iyo bitaza kuba ari uko twaguhaye gushikama no guhangana n'ibigeragezo huye nabyo mu kwamamaza idini y'Islam, wari kubabogamiraho gatoya. Bigaragaza iki? Bigaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala aratweragariza yuko intumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yarageragejwe ku rwego rw'uko Imana yamuhaye support. Iyo bitaza kuba ari ukuba Allah yaramuhaye support ngo amushyigikire mu buzima bw'ibigeragezo yanyuragamo, nawe yashoboraga kuba yayoba, ariko Allah yamuhaye isma, aramurinda. Bisobanuye ngo ibigeragezo bishobora kuba byaraje ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu buryo bubiri: ibtila'un targhibiyya na ibtila'un tarhibiyya. Hari uburyo yageragejwe bisaba yuko yakumvira ababangikanya Imana kugira ngo ibyo bamukoreraga bibi babihagarike. Kadhalika hari ibyo bamukoreraga biteye agahinda cyane mu buzima bwa buri munsi, ariko Allah subhanahu wa ta'ala muha gushikama. Tulliqat banatuhu, intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abakobwa yibyariye ubwo yari yarabashyingiye abagabo batandukanye, nkuko yari yarashyingiye witwa Utba na Utayba. Aba bari abahungu ba Abu Lahab, bari abana bafite icyo bapfana cya hafi n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kubera yuko Abu Lahab uyu nguyu yari se wabo w'intumwa y'Imana. Bisobanuye ngo yavukanaga na se wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abahungu ba Abu Lahab ari bo Utba na Utayba, intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yari yarabashyingiye abakobwa be kugeza ubwo baje kugira gute guhabwa italaka. Wibaze kuba abakobwa b'intumwa y'Imana bahawe italaka. Ese wowe urumva yuko iki atari ikigeragezo? Icyo nacyo ni ikigeragezo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ariko Mwenyezi Mungu yamushoboje kwihangana. Aba bakobwa rero bari bararongowe na Utba na Utayba ibna Abi Lahab. Aba bari abahungu ba Abi Lahab. Wazada Utayba, uyu Utayba we ntabwo yahaye italaka umukobwa w'intumwa y'Imana gusa, ntabwo yamusenze ngo atandukane nawe gusa, bal i'tada ala nabi sallallahu alayhi wasallam, yakurikije ibikorwa byo kugirira nabi no gukorera ibibi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, watatawala alayhi wa madda yadahu hatta qata'a thawbahu. Niyarekeyeho yakomeje gukora ibibi abikorera intumwa y'Imana. Wibaza uwagushyingiye umukobwa, birangiye umukobwa wumuhaye italaka mutandukanye, nturekeye aho, ahubwo ukomeje gutuka sobukwe, ukomeje gutuka wari waragushyingiye. Utayba yakomeje gutuka intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kugeza ubwo atarekeye aho yaje no guca imyenda y'intumwa y'Imana. Ubwo yamusangaga amuciraho imyenda sallallahu alayhi wasallam, kugeza ubwo intumwa y'Imana yamusabiye dua. Nyuma y'ibi byose intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam imusabira dua ivuga iti Allahumma sallit alayhi kalban min kilabik. Yamusabiye dua yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamuteza imwe mu mbwa z'Imana,
imbwa zishobora kuba zakora ibyo umuntu adashobora no gukora. Yamusabiye idua yuko Allah yamuteza imwe mu mbwa za Allah. Ikigamijwe ntabwo ari imbwa nk'uko byumva, ahubwo nuko Allah yamuteza imwe mu nyamaswa z'inkazi. Byarangiye koko yishwe n'inyamaswa y'inkazi cyane nyuma yo gusabirwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi ni bigeragezo byageze ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ibtuliya sallallahu alaihi wasallam wa huwa janibul Ka'ba. Intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahuye n'ibigeragezo kugeza ubwo igihe kimwe yari gusarira hafi ya Kaaba, wa huwa sajidun, ari kuri sujud, nkuko bigaragara muri hadithi iri muri sahihain, iri muri Bukhari na Muslim, hadithi yakiriwe na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iri gukora sala, iri kuri sujud hafi ya Kaaba, kugeza ubwo abakoresha bari baraho bamurwanyaga. Umwe yabwiye bagenzi barababwira ati idhhabu ala sala jazuri fulan. Umwe muri bo yatumye abandi ati mugende muzane imyanda yindi yitumwe n'indogobe, indogobe ibyisohora by'umwanda, mugende mubizane, nimurangiza mubimumeneho ari gusara ari kuri sujud. Ni nacyo bakoze, bazanye indobo yuzuye imyanda, yuzuye amaziranuki yitumwe n'indogobe, barangije bayamena ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takhayyal, tekereza aho intumwa y'Imana iri kumenwaho amaziranuki ku mutwe, iri kuri sujud, iri gusara imbere ya Kaaba. Ibi byari bigeragezo bihambaye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iza kuza kubasabira idua. Bavandimwe, ibi ni ibigeragezo byakomeje kugera ku mwiza mu biremwa ariyo ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikindi bayislam, alibtila'u min tabi'ati hadhihi alhayat. Ikintu tugomba gusobanukirwa nuko ibigeragezo ni ikintu tutagomba gukwepa. No kuvuga ngo ni ikintu Imana yaremye mu buzima. Nubwo waburinde ugomba kugeragezwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Allah agomba kukugerageza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kugezwa Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo akwereke ko bigerageza ari itegeko. Imana iravuga iti alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Allah subhanahu wa ta'ala niwe waremye urupfu arema n'ubuzima. Liyabluwakum, kugira ngo abagerageze. Bimaana kubaho ubwabyo bisobanuye kugeragezwa. Wowe ubayeho uri mu bigeragezo, umva kino kintu, alibtila'u min tabi'ati al-hayat. No kuvuga ngo ibigeragezo ni itegeko mu buzima, ntaho wabikwepera. Imana yaciye iteka iravuga ngo liyabluwakum, yaremye urupfu n'ubuzima kugira ngo atugerageze. Ubwabyo urupfu ni ibigeragezo, ubwabyo ubuzima ni ibigeragezo. Nta na kimwe wakwepa, ntushobora kubaho utabona ibigeragezo. Buri wese ageragezwa bijyanye n'ubuzima bayemo. Umukire afite ibigerageza abona bitandukanye n'umukene, umukene afite ibigerageza abona bitandukanye n'umukire. Walidhalik buri wese ageragezwa bijyanye n'ubuzima arimo. Allah subhanahu wa ta'ala aragira ati laqad khalaqna al-insana fi kabad. Mwenyezi Mungu aravuga ati mukuri twaremye ikiremwa muntu fi kabad, ay yani abamenyi batafsiri baravuga ngo wa fi hadhihi tadullu ala adh-dharfiyyati wal ihata, wa fi hadhihi tadullu ala adh-dharfiyyati wal ihata. Iyi aya iravuga ngo laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ino fi, Mwenyezi Mungu ati mu byukuri twaremye umuntu mu kugira ngo abeho anyura mu ngorane, ava mu ngorane zimwe ajya mu zindi, ava mu zindi ajya mu zindi. Ingorane zirangira ruko umuntu apfuye, nabwo birashoboka ko hakurikiraho izindi ngorane z'ubuzima bwa barzakh zo munsi y'itaka. Abamenyi baravuga ngo ino fi iri muri iyi aya bayita ngo ni fi adh-dharfiyyati wal ihata, bisobanuye ngo ni ibigeragezo bitarangira, ni ibigerageza ahoramo ibihe byose acamo, agomba guca mu bigeragezo. Kama qala al-mufassirun fayadullu ala annahu ya'ishu fi mukabadatin. Bisobanuye ko umuntu agomba kubaho arwana intambara zitarangira, intambara hano, intambara hariya, uva muri bino ujya muri biriya, uva muri kino uca muri kiriya, n'ibigeragezo bitarangira. Nibyo Allah avuga ati laqad khalaqna al-insana fi kabad. Iyo witegereje muri Qur'an, Mwenyezi Mungu aravuga ati wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Allah subhanahu wa ta'ala yarabanje ararahira. Imana irahiye nuko ikintu irahira ko kiba ari ikintu gihambaye cyane. Wawu al-qasam, wa arangije Allah subhanahu wa ta'ala ashyiramo lamu yo kurahira, wala nabluwannakum ashyiramo nun at-tawkid. Izi zose ni muakkidat zigera kuri zingahe, wawu al-qasam, lamu al-qasam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala arangije aravuga ati wala nabluwannakum ashyiramo nun yo gutsindagira. Bisobanuye ngo nzabagerageza, nzabagerageza. Ruvuga ngo Imana yaciye iteka ko tugomba guca mu bigeragezo. Bishay'in min al-khawf, mbateze ikintu cy'ubwoba. Bada'a bil khawf lianna al-khawf min ashaddi anwa'i al-ibtila'. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ibyo azatugeragezamo, yabanje kuvuga kuduteza ubwoba, kubera yuko mu bigeragezo bikomeye bigera ku muntu harimo ubwoba. Ubwoba butuma
na gahunda zindi zawe zose zizamo ibibazo. Uzarebe iyo umuntu afite ikintu kimuteye kudatuza, ni cyagiye ushobora kuba utwaye imodoka na kamera ikagufotora kubera yuko udatuje, ni cyagiye ushobora kuba utwaye imodoka ukurira brodire cyangwa ukanagonga kubera yuko hari ikintu ufite muri we gituma ufite stress. Mwenyezi Mungu yabanje kuvuga yuko azaduteza stress n'ubwoba kubera yuko ikigeragezo gihambarira umuntu kikamugora n'ubwoba kuruta ibindi byose. Bishay'in min al-khawf, mbateza ikintu cy'ubwoba, nta nubwo ari ubwoba. Allah yaravuze ngo bishay'in, ni ikintu cy'ubwoba, ntabwo ari ubwoba bwose, ni kimwe mu bice by'ubwoba. Byari kuba bimeze bite iyo Allah duteza ubwoba bwose aho uva bukagera? Ntabwo twabwakira. Wal-ju', mbateza ikintu cy'inzara. Wa naqsin min al-amwal, ngabanye ibyo mutunza, amafaranga yawe ufite agenda agabanuka ashira. Wal anfus, n'abanyu bwanyu ngende mbisubize, upfusha umwana ukunda, upfusha umugore ukunda, upfushe myuko kubyara ukunda, upfusha abantu bawe ukunda. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات كذلك na business zihombe uhinge birumbe. Ibyo byose ni bigeragezo, ariko Mwenyezi Mungu asoza avuga ati wabashiri sabirin, inkuru nziza wa wundi uzarangwa no kwihangana. Alladhina idha asabatuhum musiba, wa wundi uzagerwaho n'ikigeragezo, qalu inna lillah, mu bibaranga bemera nyabo baravuga bati inna lillahi, mukuri twe twavuye kwa Allah, wa inna ilayhi raji'un, kandi kwa Allah niho tuzagira gute, niho tuzasubira. Hari rero anwa'u al-ibtila, hari bimwe mu bice by'ibigeragezo biriho. Al-ibtila ut-tadafu'i, hari ibigeragezo byagiye binyura ku ntumwa z'Imana byitwa al-ibtila ut-tadafu'i. Intumwa z'Imana zigerageza kuzana ubutumwa buvuye kwa Allah, zikamaganwa, zikarwanwa, zigatukwa, zigaterwa amabuye, zikicwa, zigahigwa bukware. Ibi byose ni ibigeragezo zahuye nazo. Wa hadhihi yani sunnatullahi jarat ala anbiya'ihi, no kuvuga ngo ibiro byagiye biba ku ntumwa z'Imana n'abahanuzi n'abeza mu barangwa no gushikama kuri takwa, ntibabura kugera guhura n'ibigeragezo byo kugira ibyo bageza ku bantu by'ubutumwa bw'Imana, bagapingwa, bagahakanwa, ibyo bavuga ntibyemerwe. Ibiro ni al-ibtila ut-tadafu'i, iki ni kimwe mu bice by'ibigeragezo. Kadhalika hari al-ibtila alladhi bihi turfa'u ad-darajat wa tukaffaru bihi as-sayyi'at, hari ibigeragezo nanone umuntu bimugeraho bikaba impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala aguhanaguriraho ibyaha wakoze ndetse akakuzamura n'intera. Walidhalika muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aravuga ati ma yusibu al-muslima, ibigeragezo byose bigera ku muislamu, min nasabin wala wasabin, yaba ari ibigeragezo by'uburwayi cyangwa se ibigeragezo by'umunaniro, kumva unaniwe cyane, wala hammin wala adha wala ghammin wala hazanin. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irashimangira iti kugeza n'agahinda kakugezeho kibyatambutse wenda ukabyibuka ukumva urababaye, kadhalika n'agahinda k'ibyo uri gucamo, kadhalika n'ubwo bufitiye ibiri kuza bitoroshye, ufitiye stress zihambaye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iragira iti hatta ash-shawkata yushakuha, kugeza ubwo niho ari kujomba kwa kundi umuntu aba ari kugenda agakandagirihwa. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam isoza hadithi igira iti ibyo byose ni impamvu yo guhanagurwaho ibyaha. Wadhalika nanone mu bigeragezo ni impamvu yo guhanagurirwa ibyaha. No mu yindi hadithi iri muri sahih Muslim, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iragira iti idha shika bishauka, umuyisilamu igihe cyose ihwari mujombye, rafa'a Allahu darajatahu wa kaffara anhu sayyi'ata, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muzamura urwego, Mwenyezi Mungu akakugeza ku iterambere utaruna afite kubera kwihanganira igihe wihanganiye cya kigeragezo. Nanone wa kaffara anhu sayyi'ata, Allah subhanahu wa ta'ala akaguhanaguraho ibyaha byawe nyuma yo kugira sabr, kwihanganira ikigeragezo cyose ugezemo. Wa min fiqhi al-ibtila kadhalik, nanone mu byo twagakwiye gusobanukirwa bijyanye n'ibigeragezo, anna Allah subhanahu wa ta'ala yursilu al-ibtila min babi an-nadhara, Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kukohereza ibigeragezo kugira ngo bibe umuburizi kuri wowe. Imana ishobora kohereza ibigeragezo ku bantu kugira ngo bibaburire, bibakure mu byaha, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ku bantu ba Musa bigometse barikuza, abantu ba Farao na Farao bwe bamaze kwikuza bahakana Allah. Mwenyezi Mungu ati fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummula wad dafadi'. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aragira ati waddam, Allah subhanahu wa ta'ala ati twabateje at-tufan, at-tufan n'amazi menshi, imyuzure, twabateje imyuzure kugira ngo turebe ko bakwisubiraho bakagarukira Allah. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ati twanabateje al-jarad, inzige zarazaga zikangiza imirima yabo. Ibyo byose Imana bikoraga kugira ngo ikore nadhara, ibaburire, bibakure mu byo barimo, babone yuko Imana itabishimiye kubera ibyo bigeragezo. Kadhalika Allah yabateje al-qummala, inda zazaga zikonona, kadhalika zikajya mu misatsi y'abantu zikayangiza kugira ngo abantu Mwenyezi Mungu abahwiture bagaruka bakangure kubera ibyo babaga barimo byo kwigomeka. Wadafadi', kadhalika batejwe ibikeri,
ibikeri bintu ubona biraza biruzura igihugu cya Misiri bikajya bijagajaga bikajya mu biryo bikabyangiza. Ibi byose byari kugira ngo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abakangure babashe kwitegereza kuki turi kugeragezwa. Wadam, nanone Allah Subhanahu wa Ta'ala yahinduye imigezi yabo yose ituye igihugu n'inyanja n'ibiki byose, buri kitwa amazi cyose gihinduka amaraso kugira ngo wenda bagarukire Allah. Ni nayo mpamvu Allah Subhanahu wa Ta'ala sozi aya avuga ngo ayati mufassalat, byose Allah yabikoze kugira ngo bibi bimenyetso bigaragaza ko hari Imana yo mu ijuru, ariko ntibyabahuje kwigomeka, barakomeje barigomeka. Walidhalika raba Islam, ibi byose ni bimwe mu bice by'ibigeragezo, hakazana al-ibtila al-istisali, byagiye bigaragara ku bantu bigometse bagahakana Allah Subhanahu wa Ta'ala, uburyo Mwenyezi Mungu yagiye barimbura, uburyo Allah yagiye abahana. Ibi byose impamvu y'ibigeragezo no kugira ngo abantu babashe kugarukira Allah Subhanahu wa Ta'ala. Impamvu yo kugeragezwa ntabwo ari uko Imana ikwanga, ahubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti ashaddu nnasi bala'an, abageragezwa kurusha abandi mu bantu al-anbiya, abahanuzi ba Allah, thumma al-amthal fal-amthal, nabura uko ugenda uzamuka mu rwego mu gutinya Imana no kuyumvira, ni nako ibigeragezo byiyongera kuri wowe. Niba uvuga ati kubera iki nsari, kubera iki mfunga, kubera iki nikwiza ndi umwana w'umukobwa, kubera iki ntajya muri haram, ariko kubona icyo kurya bikaba intambara, buri uko imani y'umuntu izamuka ni nako ibigeragezo bizamuka, kuko Allah Subhanahu wa Ta'ala guha ibigeragezo bijyanye na imani ufite, ntabwo yaguha ibirenze imani yawe kugira ngo udahakana. Buri uko rero imani yiyongera ni nako ibigeragezo byiyongera. Walidhalika salafu salih, abeza mu batubanjirije, iyo yamaraga iminsi nta kigerageza abona yarihebaga akagira ubwoba yuko ashobora kuba takwa ye cyangwa se imani ye yaragabanutse. Na buri uko ibigeragezo byiyongeraga yamenyaga ko na imani ye masha Allah imeze neza. Walidhalika ntitwagakwiye kwanga ibigeragezo, ahubwo twagakwiye kubyitwaramo kigabo, tukihangana, tukamenya yuko byose bituruka kwa Allah, tukarangwa na sabr no kwihangana, kubera ko iyo ni impamvu yo guhanagurirwa ibyaha igihe cyose ibigeragezo bije, ni n'impamvu yo kuzamurwa intera kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.